Jotono no kulungkani channel angkai tomung ondorok ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang katal job advertisement tai online information related videos nam angka faidi tini kaise katal job advertisement na lainai omo rijakha anuradha bahumukhi samabaya samiti limited ni pekhatai borong address official address angkai naidoro bamanchara dolai Tripura angka oro tlangjak nai nai di o jagao manager tlanjaknai te accountant tlanjaknai gangka mo purely contract basic sing nai gangka posting ungai nai di anuradha cluster bahumuki samabaya samiti limited CLF debichara durgachamoni ardi block kamalpur dolai Tripura gangka o jagao manager ni bagai ingka chalaburi apply khlaimanai oro post angka kaisana tongo koroksa ni bagai angka nai di provision period from angka 6,000 per month khlai rejaknai te after provision angka 8,000 per month khlai rejaknai angka o jagao je graduate khlaijak tongnai te computer knowledge tongnai bor apply khlai manai haipan oro experience hanjaka 2 years ni experience hanjaka self help group bo haike village organization te any organization rogo field work khlaina nangnai oro angkai place of posting kai ta anuradha mahila cluster samabaya samiti bo limited officer no angka provision period angkai 6 to 12 months rijak kharo ta kise tongnai nai di accountant bo correction tlangjak nai o jagao angkai nai di 5,000 per month to rijak nai provision period from angkai after provision of 7,000 khai rijak nai angkai o jagao eligible qualification angkai graduate oro sanjaka oro computer knowledge tongna nangnai oro angkai experience 1 year experience nangnai DCA computer DCA ni place of posting tor nangnai anuradha mahila cluster bahumuki samabaya samiti limited to provision period angkai to 6 to 12 months tongnai angka oro sajaka mo purely 1 year contract basic jengnai haipan olo extend khlaijaknai performance no naioi angkai no rok tomung no education qualification of tong khang kai apply khlai nai di experience of tong khang kai oro chalabri apply khlai mano te oro basic computer knowledge rungna nangnai sajaka nai di excel word powerpoint te etc o jagao nai di sajaka second May ni simi 9 May joratoi 11 ni simi 4 PM joratoi noro working gesu thang application form no rimani nai boni address o thangai angka jagao sajaka nai di original document with xerox document share latest copy rong nangnai angani description no PDF no rirwan no pori nai di kam ka saimana bagai taisi angkai ora age limit ingka 20 simi 40 years bisingo nangnai angka je candidate interested tongnai je candidate qualification tongnai experience tongnai borok tomung na apply khlaina musung tong angka apply khlainai di angka no rok tabuk phana ni channel no subscribe khlaya from angka subscribe khlai ready ang amahai no katal job advertisement tai online information related videos ha angka tinin bagai amsun ong situng jotono no hambai